Sibay. Nang Ni con mình có lắm à? Có lắm à? Cái gì nè? cái chít rongเลยMungkin laksanaannya pun main rong kali dulu. Momen bang ya. Cái gì cái này cái này. Main rong. Ada kambing kan nak. Oh, minat. I'm really top. Kita shoot main rong. Alay theng man deh. Ini tak ada semua. Lepas tu bang ni. Này chúng ta mua hết là cái sản phẩm này mua là nó cho đi cái gì cái gì nữa nó không tăng cái này mà Ni cái này là cái đơn của thằng của cái này 제가 무슨 생기 Pini ladak ni tum cingrum nangkok umceret pera langso ahawar long sitame kopia thesi pini ani dak ka cingrum nangkok ma lake karlitang Ilitum angjir kacing honai Sumila Ronghangpi alangli apa bawe apun bawe pin pen apran ke dam nangjui laso hutak Ilitum pin ya ni dak citong nangkok lapen cikemo do nangkok lo athe ining do kalam pinat kadeng et atikta kacine kaholo laso phi pen unan chene holo dor pen aphi bangke kerasing dung pen akereng amad mekai chok aputhak nitum ladak umcheret perda langso ahwar nitum riso ejang panchenglok sarphi sarphu aklimang phardo ansitame nitum ningduk piglo ahokpet akang sai kelong nangji apha Ilitum kadok we asar hamphang asong tum penchenglok kes esar tumta chidan bomlo lapete lasu ahokpet akang sai mate labangso justice kelong vekji phane tum karbi Anglong do arat ta tum kache songmang ingtonang ne ko ane ining adu ke dona ko an lo ne mekri meglang ke dona litum jong si laso kache song sing ton kok lipudang te Ilitum angjir Sumila Ronghangpi akar jong si tame aning samone deji Ilitum angjir Sumila Ronghangpi akar jong aning apang sami phane tum karkia porsita kok thapi petik ke tum kache songmang ingtonang ne karbi Anglong racharia songja po tum sitame asyang tong kachipi dunpo pusi ning thelo we want Justice! we want Justice! no justice No rest! no justice No rest! no justice No rest! no justice No rest! we want Justice! we want Justice! we want Justice! Here for lighting a candle for our beloved sister Sumila Ronghangpi. She has been raped and tortured by the house owner where she stayed. The house owner name was Niranjiti Borthakur and Prakash Borthakur. So, according to the law, we want justice for our sister, beloved Sumila Ronghangpi. no justice no rest and She has demand been- for all She has died without any guilty. She has been an innocent. As a child,
she wants to learn and prosper like others. But the house owner was too cruel, so they raped and tortured and at last they killed her.